ni tatu tulai yo fenomen na fiona ya manu malo mana musio. Thank you indeed. Please be seated. O te whasirisila tu wa mtalia nei le sauninga alo ia whaale malo mo le whatautoina o whionga i minister o whirifilia mo le cabinet. Le soifua e whaavavau e ao mātou te pā e lo langi o ngā luenga mamana o tamatama i lima. Ue e fuatia le sami i lo alofi. Ma e whaatonu le lama le masina i na Iesu sulu. O i ea le tangata ua e manatu mai ai. Ma le atali i le tangata ua e asiasi mai ai. Ua ua e wha maulalo te isi ane i angelu. Ma ua e wha apaleina fo o ia. I le mamalu ma le mātanga o fie. O e na le whawai papa o le malo tuto tasi o Samo. E le ai se tusa ma oe. O mamalu ma mapu e pue. Le po ini taloto. Na i sinave ma uru mututua. Wa o leo toa i whanga o manu. Ma whanga o malama. Le wha malolo mai, ma le tala mai o ao, ma le awhio mai. O le paia maulunga o le valaulia. Le sumai o le sunga i le whawhengai. Tai o le sani. E whio mai o le uwhionga i le au malo o le malo o le misiofo. Le whio mai o le uwhionga i le sui o le fono o sui tofia. Le whio mai o le uwhionga i le tamaitai pālemia. Sui pālemia. Le paia o le kapineta ministaram lang. Le whio mai o le uwhionga i le fonga futalai. Ma sui mamalu o le parliament. E whea pe foi le sui whamasinu sili ma le visenga o whamasinonga. Members of the diplomatic corps. Whaurulunga o matanga aruenga. Le paia maulunga o Samoa. Ua e papa au le nei sauninga. Mātou te whaatalo whātuma o wholo whātu. A whio mai mutala mai au. E le sauninga lo ia whaale marole nei. Mo le whātautoina. O whionga i minister o kabineta. Ua tōwhia ina nei. Stei mea muli o na. Tano leo le whionga le teitai o le malo. E anga tonu ai. Le pa ia maulunga o le nei sauninga. Good morning and welcome to the official swearing-in ceremony for the two newly elected cabinet ministers. Let us praise the Lord. Tātou tā pātu le tā, tātou tā pā le whionga le atua, taita ia le tātou sauninga mamaru. Me lea, o te tā pā i lau sunga i le whawhengainga, lau sunga watitangi e suelu, o le whawhengainga taulangi, le whakasā, whausanga sawhata, mo le taita ia o le tātou sauninga. Lau sunga i le whawhengainga. O la tātou tāpua i le atua. Te o tātou te talo. Le atua mamanae lo mātou tamae whawawau. O lau o fio lava na e tofi i mātou i au whiau. Wa o whanga poto lo atunu i le nei tai au. Wa le whamoe moe le nei aso wa e si le fia. Fio mea lo wanganga e tauto lua ina ai i mātou. Ina ia mawhai o na mātou o fwoi nā ato mea uma o le nei aso. Wa le vi inga o lau fio. E ala ia Yesu ke riso la mātou tutano. Amene. O le whaitawina o le fionga pa ia le atua. O le tusi whaitau o le nei aso e tusai o le whasinonga tusi whaitau aso o le whakasa. Ua maua mai le tala lein whamawina e mātai o le tau pe lua se fulu.
o le whai upu mua e whaangata mai le sifuru ma le ono. Ai o le au whai tauina ni nai whai upu. Whaafonga mai ai nisi nei o whionga pa ia le tua. A wae tusa le malo le langi ma le tasi matai na lausu. Tautala manisi e whainga luenga ilona tōwine. Wa tautala o ia ma e whainga luenga o le aso ma le tēnari. Ona a wina atuai lea e ia o ila tō ilana tōwine. Wa mawai atu na i tūla e tolu walu atuai o ia. Ona iloa i lea e ia o isi wa tutu il malae i leise ngā luenga. Ona whai atuai lea o ia ia te ila tō. Ina o atu ia o tau foi le tōwine. Ai au te awatu ia te o tau se me tusa. Wa toi al watu ia le tūtono o le lam le i tūla e tolu. Wa whapea foi o na whai. O le toi tūla foi o le afiafi. Wa al watu ai o ia o na iloa atu ai lea e ia nisi wa tutu e leise ngā luenga. Wa na whai atu foi a te ila tau. Sa le mea tau te tutu mai ai nei le aso uma e leise ngā luenga. Wa whai atu ia te ila tau ina atu ia o tau foi le tau vine. Wa o ila fiafi o na whai atu ai leo le ali i ana le tau vine lana au au na pule. Wala au ia e whai ngā luenga ma avatu le tau ia te ila tau. Ia fua ia na muni muli. Ia o ia na mua mua. Ua mai foi o na o ane i le toi tūlau le fiafi ua taitasi malatou maua le tēnari. O na o mai ai leo na mua mua, whate i la tau e sili la latou me maua. A ua taitasi foi o i la tau ma maua le tēnari. Ua maua ai i la tau o na latou mui mui ai lea i le matai. Whape mai. E tasi lava le tu waso na ngā lue ai i la tau nei na muri muni. A ua e whātu saina i la tau mai mātou o e na tinga aina. I le ngā luenga ma le vevela o le aso. O na tali atua i le o ia i le tasi o i la tau sole. E le aisa uanga le anga ia te oe. Ta te le i tautala ea i le tēnari e tasi. E le whaitalia ea au o na pule ia ulava mea. E whapea o na mua mua o e na muli muli. E muli muli foi e na mua mua. Whamanuia mai le tua le whaitawina o lana whionga paia. Mai atu mau ia te iele vi inga e whaavavau. O le mawhauwhaunga whale anganga o le nei aso e peo nau mai tuis whaitau aso. Pia whaunga ina ai whai po e sfurwha. E matua i mawhauwhaunga whale anganga. Ina tango ia i lau mea maalu o lau pule lea e watu lava i le nei na muli muli. E peo a o e lava. E le whaitalia e au o na pule ia u lava mea. Wha peo na mua mua o e na muli muli. E muli muli foi e na mua mua. O le au tu o le nei aso. To tongi tala whea ngai. To tongi tala whea ngai. Fair wage. O le upu to tongi e mawhai na whaamatalai nau le taui e te maua i lau ngā luenga. Po le alava se ngā luenga e te whaatino e iailo to tongi ma lau tau e maua. O aso nei ua fua lava lau to tongi i le whailonga. Iai foi la tau ua fua la tau to tongi le umi o le awamnanga, lawn service. Mai la tau ua fua le to tongi i le si tia o le tūlanga i tono ngā luenga. Senior positions, principals, ia ma officer sili tono matanga luenga. Whapea foi ia i la tau tofia ma whapaleina i tofi minister. O le aunga foi lea o le nau peo i la tau ea onga, ina ia maua whailonga e si tia e tongi ma le tupe maua. Pei tai o le fesili e fia tuli loa. O ma whai e le tutongi ma tupe wa e maua i lo tutongi. O na whaamalia ina o mana. O ma whaia lau tutongi o na whaamalia vaenga uma o lo e mana o mia i leola. O ma whaia le tutongi o na tali le tele ofisidi. Tutonu o lo a inga o lo nu o lau e kale sia male atunu. E iai lo taufi. Ma tātou te au whaatasi le tali le le ai. E le tai lava le tutongi. Wa foi ele mafai lava e tupe tele o tātou maua man totongi tai fia se lau.
Tātou te maua o na whātu tumu awa noa o manaonga. Tātou te mana na o ai lea taimi ma lea taimi. O lona winga ia I lava le tu waso la ngona ile uleo whapea. E le tala whea ngai le pei. E le lava le tutongi. E le tai whetaui mai le lama. Au le ala le tutongi e tala whea ngai mo tātou mana. O le ala le tutongi e mawhai ona whaamalia ai o tātou mana au. Le tutongi ua lava matatoe. I lo tātou ola. O le whaata oto I le tō vine sa whaita wina I le nei aso. O le matai nā la usu ma whaatonu la nā whai ngā luenga o ngā lulu le tō vine. E maua le tutongi, tasi te nari le aso. Ma vai tūla e tolu talu na o ngā lulu e asi atu e le matai e ona le tō vine. La e tutu mai isi malai le o ngā lulu. Whaile i e o le matai o ngā lulu. A wā au te taui atu ia te au tau le tutongi. Wa le tu tono le lama le tu la tolu wa fa pe fo. E asi atu lo ia fo ila tu. E le o ngā nui. Wa ai le afiafi fa pe na lava. E asi atu le matai maua fo ila tu e le o ngā nui. No wala au le matai lana au na pule ngā ruenga. Wala au ye ngā nui o mai. O le a fai le pei. Ai a mata mai la ye na mulimuli. Le lisia ai fa muli mai la mua. Fa solo mai la ngā lue. O e na muli. Lau te nari le tas. O mai e na mua. Tu tusa le lele tongi. Lau te nari le tas. O I nana la ngona ile uleo e na ngā lue mai lava ile tai au. Sole. Ai se au atu tusa ia mātou tongi. Mātou na ngā lue mai lava ile tai au la ina. E a fiafia o ngā lue, au le tusa mātou tongi mai la tau, tasi le tūla I la fiafi fatoa ngā lue ai. La ngona leo le tangata. Tangata wale tala whea ngai le tutongi malana ngā luenga. Tali tonu e whape nā au tātou la ngona. Toa telefoi o tātou e langolango I le saia nei tangata na amata mai le tai au. Pei tai o le mea wangalo ia I la tau wa sai. Sa fai le leila la tau wai inga ma le pula ngā ruenga ma ua mali liefo iai. E tasi le te nari le aso. Mai le tae au e oi le afiafi e tasi le te nari e le lua. Ai sea la ua mawai le te nari al tangata e le atua le aso. Ai sea. Le alofa tu noa le nā o le matai e ona le ngā ruenga. O le wha soa le nā le matai e o le ngā ruenga. O le wha soa ma le tufa le atua e tutusai la nau whai ngā luenga ngā lue. I le a whaina I le atua po le ale taimi o le aso. E te a mata ai. E tā ua I le atua lo talia o le na mala au e tenga lue. O e ngā lue. Le ngā luenga I a wha mua. Bawa leo le mana onga o le mtai. O e ngā lue. A o lo tau e whai a. E le whai e le tangata lo na tutongi. E whai e le matai o le o ngā luenga. Tā ua le nā o le whaau o le nei aso. Ma o le se senga ngā o le whai tutongi e le tua ma whai tutongi lalo nei. O le whai tutongi e le tua tumu I le alofa tu noa. Tutusa ai tangata uma. Te le alofa tu noa o le tua e tau iai lau ngā luenga. Nai lo tupe ma tutongi o lo tātou maua. E le lava mai le lava pea tātou tutongi lalo nei. A o le tutongi maltawe au mai le tua mo oe. Te fiwe whao ngai le uma. Pea whai tātou te ngā lulue ma le whamaoni ana whiau. Tupe le atua o le o le whiau. Ua tō fia ai oe mau. O ia na te whaia mai le tutongi. A ia tātou whamaoni le ngā luenga ua tō fia iai tātou. Lua fionga I minsta fau o tō fia, pe ona e wha moe le nei aso. O lea ua wala awina o lua il tūtono o le la wha solo atu I le taua fiafi o le paia inga. O le alawa le taimi e te amatai, a o le mana onga lea o le o le whiau. Ia ngā lue ma le wha maoni, pētanga lue le tae au po le au auli po le afiafi o le paia inga. O le mea tā ua I matua atu I ailo malos.
Ma lau wha maoni le taimi wau mai le tua. Ona e maua leo le taui mali titongi e malia ilo lato. Ma wha malia ina ilo wola mai le tua. O le taui e le na o tupe au mai. A wha manu yanga au wala ese mai. Wha asoa mai le tua ilo wola pe e wha maoni. Tofi minista o isi po linga i o totongi e le tua. Totongi e il tangata e ngalue wha maoni. E si maalia e le atua i lunga lona tūlanga. A wale vava ai nga lue leisi. A wai whao so ina ai oe. A wafo e te nga lue o na ole tutongi. Ai e nga lue o le tangata tau fia e le atua i ana whiau. Whamangmoa le atua e ana le ngā luenga. O wale tau bine e le atua. Le atunu umale mano. A wane i ngalo. E a sia pe a tātou whiau e le atua i le aso atoa. E a sia si mai po whape i on tātou ngā lue. Nei maua mai tātou o tātou tūtū e le ngā lue. Ia mātāla ma te tālo i taimi uma. E mai tā vita e lo nā tali i. Sā ungi. Ia e lo tutele me whātamatane. E le whainga o whia na e whaafsa ngai male nuu toa tele. O le nau na unga fo le nau tā vita. Wha maoni lo nā tali i le whātinonga o le ngā luenga. E le tai lava tātou tupe ma ngā luenga ma mea tātou te ave i le atua. E tō tongi ai lo na soifua ato atoa na ofo ina mai. I le lava. Le anga na tō tongi lo na ola malo na toto na masa. Ina iau tātou wala. A o le tō tongi wa tala whea ngai le whina ngalo o le atua. Ina ia maa ngalo maola le tangata. Tātou pepese i le pese se lau wal sifuru. E le lei mea uma wa ia Yesu.
se o tātou te tāno. Ia pea le mamalu o lau fio le atua, o le atua e soifua pea o le whaavavangu. Whaaftai i lo wanga le lei, o wā ua whaatau nuina le nei whaamoe moe tāua. Wā le whaatau toina ma le whaapaieina o au na e whaau le whiau le mālo. Wa e teitai manuia mai le paia o le mālo ma le atunu. Le au mamalo o le mālo, sui tō fia e mai se foi o le palemia ma le kāpeneta. Pa le mene o Samoa e mai se o ainga ma uo ma le nei atunu. Mātou te mori ma wina le nei aso. Whaaftai wa e whalau lau, ma e au mai le lau fie ma le mātango fie. Whaatau nu wai mana onga o lau whanau. Whaaftai lau upu whetalai mai le nei aso. Whaamanatu ia i mātou o e wa tō fia iau whi au ngā luenga. Ina i o mātou ngā lue pēa ma le whaatua tua i lau fio. O e lava e te tau i mai a mātou whi au. Whaaftai lau whaolatanga ua mātou wolai. Nei ua mātou mā ngalo ai. Wha mā ngalo o mātou se mā ngasala i tātou wā. Wā i mātou lava o le au ngā lue le wha maoni nisi o taimi. Ia e wha mā ngalo i mātou le mana o lau toto. Wha manuia mai la ua fio i le whai ngā mālo. Wha manuia i ngā luenga e mai se fua i o mata ngā luenga i le nei aso. Ma le whi au o lo ngā lue ai. Ia wha ma malu o ao le li i e manuia i whaiwa uma. Tau taila ua fio i le nei wha moe moe. Ina ia i uatu e whaimavi inga o la ua fio. La mātou te talo le ala i suafo Jesu, la mātou alii, malo mātou whaola. Amene. O le tau i au mai e le atua. E le mawai, e le uma. Pafta i atu lau sunga i le whawhiangainga. Mo le upu fola fola. E whapea fo i le taulanga mo lia. A wale nei whamoe moe o le tātou malo. Ina ia tusa ai ma le whaasinomanga o le vaenga wha, fo i upu tolus ful wha. O le whawai o le malo tuto tasi o Samoa. O te tapai ma le whaaloalo. A fionga ia li minsta o le kāpeneta o tofia nei. E awhifio mai, mo le whaatinoina o au lua tautonga, i luma o lana fionga, i le au mamalu o le malo. E fionga lau timu ia a foa welese wa ai, o le minista o tupe. E fionga lau matia manu rinko Matthew Purcell, o le minista o talonga, maalanga o a mo le soifua fia o tangata. A fio mai lo fio mai minista. O lautia man rinko Matthew Purcell. Ona ua filifilia, matalia, vea ma minista, masui sufono o kāpeneta. O te tauto i le tua e ona le mālosi ma lava e whapea. O le a otu ina atu ma le ato atoa, i le mea o bitu sili i lau whamasinonga. I taimi uma e whapea o na mana o miai. O lau whaalinga ma le whautuanga i le ao le malo. Mo le pūlea le lei o mata upu a le malo tuto tasi o Samoa. Ma le ao o le whaalia i se ala tautino po o le whaala atua. O ia mata upu e pei ona o le a whelafalafo iai i le kāpeneta. Ma komiti whaapea le fono whaatonu. Ma sātu ina mai i lau tausinga wha lilo lilo. Peitai i mea uma, o le a avea iau, ma se minsta moni, ma le wha maoni. Ia whesosoani mai le atua ia tea.
after yatu lo sai lo fionga I minsta ya fio I lua no fo mai sepati tele il paio il balaudia pa tau toina o fionga I minsta fionga ya au timuia ia fa pe fo il fionga ya lau mtia man ia o te tapa mal fa lolo ia le tatu pese a o le sa no le fionga il te ta il malo
o te tapa ma le whaaloalo, lau whionga e te mai tai pālemia, mō lau saunoa. O lea ua toa i langi le tātou whawhitai, ma le vi inga i le tātou atua. E ala i le tātou taulanga osi le nei tae au. E pei ona vea ai, lau sunga ua titangi asuelu, ma o tātou osi taulanga. Ua moli mawina fo'i e le paia o le nei sauninga, ai whaafonga manino le nofuali i o le lofa tūnoa i tautonga a fionga i li minsta o le kapeneta ua whaatinoina nei. O le mapue ma le malu tauwe o le maota nei. A wale fio la ua fionga i le au malu o le malo, ma le masiofo. La ua fionga i le sui o le fono sui tofia. La ua fionga i le sui parimia ma minsta o le kapeneta, ma minsta lango. La ua fionga i le fono fitalai, ma sui mamalu o le fono wawao faitu la fono. O fionga i sui whaamisinsili, maali matamaitai o le whaamisinonga, members of the diplomatic corps, whaururunga o mtanga duenga, ma whalapo patonga ale malo, o ainga, o wo, mau mea mai. Ai matua le tuu i le paia mawalunga o le nofua whawhengainga, whapea le paia o le atunuu i ona tūlanga whalupe. O tātou mōli mawina le nei sauninga alo ia, whare malo, mō le whatautoina o fionga i minista fou, ua whaupopoina mō le kapeneta. O le whasino manga a le fionga le atua, o ia na te tōwhia le pule, o ia fo'i na te whaatontonu folau le pule, e tusa malona lava finangalu. O te talitonu, o so se au nanga e ofo ina atu, e vaatele, ma tai ala ina i le anganga pa ia o le atua. O le tō matau lea, ma le whaamalo si au, e whaola inai ma whaupenga inai le whaiva o le tautua. Ma o le anganga na o le nei tae au, i le pale mai, wa fionga, ia li minista ua whaatautoina nei. Le fionga ia lau matia manu Ringo Purcell, ma le fionga ia lau timu ia welese a foa ba ai. O le whaupopoina o le numero minista o le kapeneta, o le vaai mamao lea i le sanga una ia, o ngā ruenga ma matati aturi loa ale tātou malo, e pei ona whaatūlanga i le taiala, mō le lumanai manuia o le atunu. O le nei wa tātou taulalata, i le vailuanga o le nei paia inga whapale mene. Tarua na tūla i mai le whainga malo. O le anganga mawalunga o le tātou malo, ia sanga mati whaatinonga uma, ma ia mapo le au nanga, ma le tātou tautua, e tui nātu mō le atunu. Ma o le whatu lea, o le tautonga, o le loto whaamaoni, a tātou nei, o taitai na tō fia mai e le atunu, e fuafua, whaafoe, whaatino, ma tuli loa ngā duenga, mō le manuia au iluma o Samoa. Mo alua fionga i minsta ua whatautoe ina nei. E mōli mau a fionga i minsta o kapeneta na mua i malai tō whinga wha minsta. E le oni tō whinga whaingo fie. A wā e natu uma i ai le mamafa o ngā luenga wha ale malo. O le lei, a tō ai ma wha le tonu, o mta ngā luenga ma wha la potonga ale malo. E mua o na afe mai ia i tātou, o minista o lo o fito i tonu i ai. O anga masani ia, o le au nanga wha minista, e pei fo i ona lui tau wai, o so o se tofinga wha taitai.
Ia o le mātou te talo, ia funga I māta ngofia o le atua, la lua tō whā. Ma whātumu e le anganga pa ia, la lua utu. O le upumoni, e le malu pea le savalinga. A whai e whatai ai mamatangi tonga. Pe pupu e au mau whaingata. I le whaatino ina o lo o lua wala awina. O le tuwalalo. Ia tepa I le atua. Taulai ia te ia la lua sirisila. Awa e le ai se poto. E le ai lava se ata mai. Na te mawhai aso whaingata. Wana o le tau teisili. O ia o le atua e whai wawenga. Ia o le mea lea. Ia sanga iane ai o le langi. Ma sanga tului le poto ma le whaalinga e tautua ai si o tātou watunu. Ia mau fo'i le toa vai. Ma whaapale pale I tu waso e soua ai le fōlaunga. Ma ia manuia lo lua tūlai mai. This morning we have witnessed the swearing in of 2 new cabinet ministers. Congratulations to the Honourable Minister of Finance, Lautimuia Welese Afuava'ai, and the Honourable Minister for Sports and Recreation, Laumatia Manu Ringo Persau. It's been 25 months since the new government began serving our country. We have traversed through many challenges following the general elections in 2021, as well as steering the government through a period of transition. We give praise to the God on whom this country is founded for His enduring grace and mercy and guidance for Samoa. Our vision is to work collectively to foster social harmony, safety and freedom for all. We are committed to accomplish what we have set out in the pathway for the development of Samoa, to empower communities, build resilience, and inspire growth. It starts with us, Cabinet Ministers. Our collective responsibility is to serve our country well. As custodians of public offices, it is our duty to exercise care, fairness, and integrity in the way we conduct service delivery. It is our responsibility to respond to the needs of our people in accordance with the laws and policies of government. Above all, it is our commitment to serve Samoa with true humility and with love. God bless the new cabinet ministers and the whole of Samoa. Soifua mai manuia. Thank you, Honourable Prime Minister, for your address. Whafta iatu saunoanga, ia le tanoa fo'i, lau fionga i te o le malo, tōl mtu palapala, ia wale amatanga o ngā luenga wha minister, i fionga I minister, ua whatau tō ina nei. O te tāpāma le whaaloalo, lau sunga I le whawhengainga, li tai o le sauninga, mō le whaiwino le nei sauninga, I le tatalo. O le tatalo wha manuia. Tu mo mai ai lunga o ona wa tō fia I le nei aso, ma lunga o le nei au fia ma Samoa atoa. Lunga foi o lau whana umai le lalolangi lo manuia ma lo file mu. Le lofo Yesu ke risa o lo mātua li whaola ma le māputanga ma lo wanganga pa ia. E o I le whaavavau lava. Amen. E iei tā whinga o le ua mapu I atu lulunga. Ia whapea foi le o I whatu tu loto.
e pa ia maulunga o le sauninga e pe ona o tātou mōli mawina i le nei tai au. Whawhitai i le tua, i ana tōwhinga, ia e pe ona tātou iai i le whātau toina o a whionga i minista o le kāpeneta lau whionga lau timuia e whapea fo i lau whionga lau mutiaman. Whailu mātou leo ma whongaanga o le whionga i le teitai o le malo, ia e whapea fo i le whionga le sui pāle mia mo le kāpeneta, mo le moriantu le mātou ngang whawhitai e lau sunga i le whawhengai. Lau sunga wati o le whawhengai ngi taulangi, whausanga i sawhata, ia wale a fio le paio le inga malos, ia inga sātou nua whono, ia e whapea fo i le whale utunga oru ngā tanifa, ma malu ia jo i sawhata. Whawhitai mo le upufolfola, ia ua avea ma whaatai muanga sili, whaatai muanga le lei, o le sā folau, o a whionga i minista u whaatau toina nei. O le talo le whionga i taitai o le malo, ia sanga whaatumu pēa le utu mai le tua. Ia sua pēa le sua o le whaunga mai le ngang pa ia. A wā le tala inga o le tala le lei, e lo tātou nuu, ma lo tātou i tū malo. Tāwhitai atu lau whionga i lea mo malo le malo, ia a wā le sauninga o le whaatau toina o whionga i minista. Tusa o lau whaiwai tusa mo le whawai, tu la whana whawai o le tātou malo, whawhitai atu le papale. Ia maulunga o Samoa o Portpoto i le whio mai o lau whionga i le sui le whono, sui tō whia, ia mo lau whaletua le tala mai o au lau whionga i le whongwhitalai, ia e whapea fo i le whio mai o le o sui mamalu o le pālemene, whio mai fo i o le taitai o le tuangai, ia e whapea fo i le awhio mai o whaurulunga, o whalaputonga, le tātou malo, pisinisi. Thank you indeed to the members of the Diplomatic Corps. Trevor, thank you very much. Your Excellencies, thank you for joining us this morning. We are indeed privileged for your presence this morning. Ia, e whapea fo i le pai o ai ngai whionga i minsta, i o lātou whaletua mano whaalo, ia vi ia le tua i tō whinga le tātou malo. Ia, sa ngā iana ai o le tai, o le talo lea le whionga i tai o le malo, ia le ngata i le nā, ia maufo i le lua tō whae peo na tō whae le nei tai au, ina ia manuia whaiva o le tātou kāpeneta, ma lo tātou malo. Manuia sa mō o Portpoto i on tūlanga whaalupe, ia o sa mātou tala e fo i mai, ia manuia le whionga i tai o le malo, whionga le sui pāle mia ma le kāpeneta, ia ai malo lo ina so mātou leo, ia o te tāpā ma le whaalolo, ia whionga i minsta o whātau toini nei, ia tala mai au se i pusi tātou ata i luma nei, ia ma le whionga i leo le malo, ma le whionga i le pāle mia, ma le tātou whaawhengainga, ia on te tala i leo le maafutanga, o saunia voi ia le tātou tau maafutanga pe amaia, ia manuia whi au mga luenga o whenga iai ma le tunu, so i fua mai manuia.